Iya kode tulle papasile na ramanang 5 waktu sampajang ako masigi ci di sampajang aja tasalaiwi sampaja subuh. Ya kode patulle lo bere jama loro de patulle lo bere jama asara sampaja subuh tak gangkulengan kita lo masigi bere jama. Na sabab makade na bitan kita angka jenet na kobolana na lalo masigi bere jama lolongangi apalang haji. Jadi ako meki lolongang apalang haji cicang deta lo Makkah apalan na talolongang okui bolata mak jenet na palom sige. Bere jama ibangun atau pa istana aja tahu. Engka bolana ko suruga makanja. Pa itu boleh ko suruga magampamu yaki buaya ni baca kulo Allah ka 10 ko ile yang kana bolata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafa wal basira wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala pakai gunai waktu ici nampak. Tapi situngan na waktu ini adalah waktu yang paling istimewa dari 24 jam waktu napat tentu pong Allah Ta'ala. Masing-masing nabagi wattuna si bawa pakai si wengi. Jadi situngan na to koto melo bicara ibadah. Ang kami mato pasangan na ibadah si bawa keadaannya. Makanya sering saya sampaikan marepa upal lebat tu makada iya ko meloki lolongan keistimewaan dengan ibadah si bawa waktu, maka memang perlu ya gurui. Maka da angka ibadah si cocok ipigau dengan waktu tertentu. Walaupun ia sange pakasiwet dega batasanna. Istilahnya dega batasanna
idi maniharonon roi maka dakega pakasiwe melo ibigau, kecuali yang memang natatapkan po ang Allah Ta'ala wattunna si bawa pelaksanaan pang kami matutu ibadah ipormat dena wedding iro bayaro nasabab po ang Allah Ta'ala mematup patentu. Jadi iro ko napigaw ata iro disebut ta'budi betul na idi ate masum palori po ang Allah Ta'ala garisi kangi makada makuy wattunay naiya sampajang ni sitongan na tu de gaga palawangan na ko sampaja perlu jadi tu gaga makada mapalawangan ide ina tulisi sambuh ha. Jadi sampaja subuhe sampaja loroe sampaja ngasarae cuma angka mi tau pandrita maka da subuhe mi tu angka palawangan na lokoloroy iro mo jumhur maka da subuhe angka betul na maka dia tu subuhe ya na uba na matan na secak labat ni jadi ya ko ijama imon rin na riwatu muba na matan na se maka da mani qadaan na sabatan niya na betul na tapi iro sampajange pamulan na me mapamase jadi ya ko sapaki pamase talay pamulan na iya ko capak na adam pengemeni nasabak sitongan na madosa ni apa toli itundai iya ro jama-jamange kecuali angka okohat desa purai nabita mas sampajang misa agak larut malam istilahnya lalu malam malalalawan ni makoro makana tate asera nappa na jama sampajang isa makalay nabita na porang isa haba bikin dewa kita orang ilok ko umak ko marajingi ko makina jama sampajang isitongan na ya sampajang isa labi makanja ko makoy jadi makalay nabita bikin dewa kita urangi lokori umakku nareko membarat kangi sampajang isa ya makanja ko makoy jadi ya tu ampai kong kakagiatan dia na marigaga tu di pasoro-soro cek dek betul nisay maka dalam pengajian mengaribi isa kita te arua api na tu masam pajang isa pedek malalalale wani tu makanja tapi pur ia metoko laya mati ai ia na tate serana layase pedek matanri di wita tantangan na nala dicakar du nala to di baki tanga itu jadi makanya tapi di waktu-waktu itu agak tenang iya jadi angka kamah atau pengajian angka kamah atau angka acara natakot napa soroi cek dek betul na sedena pas-pas bate na jame maka tamana aja mota protes nasabak nabita biasa mo inarampe bahkan maka nabita iya rositongan nala bimakanja wakita urem ko umakku nareko nalalai kangi matu itu sebenarnya jadi ro nabita tau matandre asinyawana lori umakna purana na target ya rumah kada saya takutkan kalau memberatkan ya to na tu ampai sampai ja sunat tarawih talumpan nito milo matarawe na naon rojolo bolana betul kan na denasu nasabak magai mitau inareko iya narona pokok kasahabae aka sunna miro nasabari na madodo ni ko mapuasay iya jadi iro nakita orang jadi salah satu pemimpin yang hebat itu sebelum membuat aturan purana natarge oko masyarakat na makada de to gaji rumah tu na masih saraya ku yo pake we iro nabitar pemimpin yang hebat itu iya aja nale na minala ukuran itu ya to na tu ampai imange tamato ya tu tamamanang ya tu pemimpin makada aja na alemu muala dasar makada malampe hapalamu ko magala ko tatong mawata pisi mu mugan rusu ni mancajimange mu baca ni si digeso angka ni tay mondri dena ni sa pasikatak-katay makala megi aja tudang megi maga jadi itu agama seperti itu jadi kepemimpinan jadi iri di makoro guru pesantren guru pengaji mesti itu
Nasabak dia na pada mana kemampuan na tahu Jajiro nabita purana kuru ni makanya nabita na contoh kama tu sampajang meta. Angkan nabita na sampajang bahkan suju maketa biasa orang pe bakoe maka angkan nabita mas sampaja sunnah duhai suju sila da sahabat tajang. Ite nabita suju dia pernah toko mangingi itu dan nasalay sisang nalopa sa mali bembe nagiri inapa nalale puray natata nalengi bayne na nanasi na rewa pemang suju mo pinabita maga na kira-kira tanah ko gang ka bembe puray gire puray lale puray tata na to rewa na suju mo pa na mangingi me maniro na mataja suju siapa aja di pada tokong tanah Ia naro na punangin nabita makalaya Rasulullah. Dendre patun na wita ki suju mata aja nggak mete. Pole nak rewa na pole boleh tung kamopi suju mopi. Aga nasa nabita. Maka dia nabita. Saya adalah orang yang paling sangat bersyukur kepada Allah. Dan tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya di saat dia bersujud. Ia nanti ampai. Ia ko menyamang saat ding cuma ia miroi Toli iya royala dasar makada. Iya na ibaca na subhana rabbiyal a'la akatal lupa aja nih. Itu jadi ya naletu na iya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi akatal lu. Totokon na padahal tanya iya ro. Iya tu tahu pandrite angka makada pitu angka makada talu kato makada na mo cicammi. Idi maninon roy. Iya ko menya-menya mengisak di pegai-gai. Kang iya ro makoli-koli ngat don na iya ro. Cuma ia itu ampai angka ibatasi maka da akatalu nasaba ia naro aku akatalui sadarhana niya tu koto mancajima ia koto masampaya sunnah idi mani meki metero kok tapi taiwi kalau nang kabubah kermas sampaja tu pak nabaca si digesok sirakam nabaca si digesok sirakam nabita pura napalatu suratul bakar nasambung mo pa tapi aku idi kaden rulayaro ia mi Pak, ia tu tapak poloko mati tu napangarui. Ia ko makanja-kanja itapak na tahu na baca te silampa na samo pa maponco. Iya, pada mi kon re na makanja. Anuntungan na makanja sinetron. Ay namo si jade tu na sading. Ia pananya wa ku iklangi. Nako iya nasa weh mang kata papa aja nih. Makiro nasa makanja nama ko mato tu ko baca koran na si tamma na tahu manyamang kanja tappa insyaallah na baca imangin na pulo na ya tuli na samo pa maponco tapi iya ko tahu de na makanja tappa na kulu Allahu na je na baca tuli mata mo pa pala kaje na mangulo saliwa me mahasandala na natama masigi. Itu jadi tulis dia memang lari ya kata makiro. Jadi pulau kita pak yana tunang ka makada namo kasab asap barakangi angka batasan na makada tahu pandrite dega ga batas na sang sabara tappa itu angka batasan na. Jadi ya ko ngka tahu makanja tappa nama tandre tu sabara na ya ko madodo kita pak na malam mato tu sabara na. Ya ko ngka tahu makada namo tu sabara ngka tahu batasan na ternyata sabara terbatas tappa mo makurang. Itu ya makiro yan itu ampai nabi tamako mani ipatan raki ni perru unta denang kana masusa lay jambangin ni yolo bolana denang kana sabak makanja itapa ida tulina pakalulo atau nasay nalay dece angka siaro dale kumaile ma pipaci tololo nga siapa lang makiro jadi ko iya ko yaro ipake nakan nakilasa alhamdulillah angka na pasusudo sa nakiringa nga po ng Allah Taala. Pak Nabi tamakala siya susiwan ni umakku malasa si tau dosa ni lega. Inaro iya kong kagagata ta dewe alhamdulillah tawe mo male tanyatu ya male anu na tawe ko ipakalu makiro kanja paga yo puki di labanjo na tau de. Iyo kenro kalau runtuk matu lau jamu ko kadang-kadang begitu. Jadi iya ko ipakalu lau tahu ya gagae. Dia tu gaga masalah. Nggih. Nah sebab memang okotoni ro penting na mak guru tasawuf tawe. Apa tasawuf itu toli na arahkan tawe mapakalulokoro. Iya, apa iya ko hitung-hitung kami wasilada ki. Iya ko tasawuf itu napakalulokiro. Toli na pacane lokiro. Na sitongan na kang magi na to makada tasawuf may gaji bahasa nang kato makada taskiyatul nafs, taskiyatul nufus, penyucian jiwa pada-padamu.
Itu bahasana milih. Itu iko makalay penyucian jiwa betongan napi kuicarana ya ro kalbue melo ipacingir aja na migalak da ropona nang iya ko sikiri na tu sikiri na kalbue sikir la ilaha illallah sikir Allah iya tu sitongan na la ilaha illallah tanya je sunnah wajib memato cuma itu tu makada wajib makada kiwa masih nang kagagi wajib ka makada itu pandite kebutuhanmu memato pada ya ro andrewe tanya sitongan ne tu andrewe kebutuhan memato apa iya nade tanre manrasai makku mati tu ruwe iya nade andre na ruwe sikiri yana tu ampai patareka itu makai ka na nabita makada jadi do imani ku bi kalimatin la ilaha illallah pakabaru itapakmu dengan kalimat la ilaha illallah yero tapi kita baca tepak aja lo tuli tatagan rusuk materu na sabaya ko tepak malam apa namo amagala watak kalibi makatobela masigi namo amagala namo ko tepak tapi ya ko tepak makanja namo mabela macabe to maga na sahabat na nabita 2 jam malala na penadapi masigi mabere jama ibarat ku 2 jam na pada tu pare-pare we yana tunang katau podangi guru tak kalisiden reng almarhum makarawe to syukur rupo ngoko kampunge makanja-kanja di masyarakat makali guru tamaga kanja na nasa maega ni masigi ibamu biasa si dimi 5 ni masigi ko kampung makali guru tamuasa gaji makanja tapak na teko mega masigi ko kampung malam mamia tu na samagi nang kapon nasa demi tu nule malalang lomak dari jam sampai bangun masigi macawe jadi itu pesan na guru tabetongan na megatoni tu apangewang itu dia nasi dita yana tu ampai mantasyapi iya ro sampajak Jumat na pasidi maka dia nasa sampajak Jumat na teko dia ko masjid raya ko Jumat itu yana dia mulok ko masjid raya si pulung iya ko itu kampungnya 2 atau mak Jumat cik dimi tu sampajak Jumat na imi to ko masjid raya tu yana tu ko imanta sapi na sabak melo pasipulung itaw apa tatar ni makoko ataw mega masigi bicu mak Jumato ni lenagan na napatapulo aga jamaah itu makanya itu pikir seperti itu. Kemudian ukui lalana agamata mesti risangi aga tujuan tak sitongan naka 2 mije 2 mi lalu to nomor si di pamase ya ko pamase tunggal pasti po Allah taala nonroi de gagalian. Yang kedua syafaat ia minta bersyafaat apa angkal lari lokko korange syafaat Al-Quran angkal lari lokko nabita ia syafaat polo ko nabita 2 to angka syafaat khassa angka syafaat umum kemudian angka to syafaat ulama itu panrita angka to syafaat anak perempuan jadi yasangnya syafaat patulung yang kata wija-wija pewai makun rai ada nabi tani gini gisalai 2 atau 3 anak makun rai na ahli ibadah ibu bapaknya tidak disentuh api ranaka tuh hadis itu ya mi korone mana ngana atas sabaran itu jadi anak makun rai na jami tu nabi ahli ibadah yana tu ni lodon nabita maka da pega yang ngak makun rai polo komaku supaya mega tu salama tau matonna ya rupa dongan nabita ro yana tu ampai ko hadis maka da dina kama lino na rekode na 1:50 cik dia roani 50 makun rai perbandingan mamula meto ni wita makokoy ko mapangajian ngi madari ko mani sunna roane tapi tu mani cili ko makun rai mana mani lomon ri itu mamula meto ni jadi yana dena 50 perbandingan na dena kamalino jadi itu ampai ya waktu 5 kete me kamalino kay dito pa maselang ade to pa agi nangka to hadis na nabi ta makadang kadua lo kolo ya natat den na ya tu 2 dewi matona tu na melo po Allah taala ka tanna kolino kega yaro nomor si di bembe ya na dena gaga bembe pa itu bembe pake mahakeka ya iya na de mento nagaga bembe de itu bembe ta angka tau jaji to ligere mana ka cacapu syukuran kita gere toy mapabot kita gere toy ni coki de na kana gere te magina de na memay ka jadi iya natak de na ya tu bembe tandra na ya tu bahwa kiamat itu betul-betul sudah dekat
Sebab demi matona na kilorang ipo ang Allah Ta'ala tatamba atan no kulino. Ini nama kamu pai ka bembe tolok ko rumah kay ka. Iya mo ta maselang. Emi ko chapu ni bembe, macawe itu kama dino. Jadi makomentiro aturan na agama. Jadi memang Nabi itu sudah memberikan tandanya. Kemudian jalurna na pamaseka po Allah Ta'ala. Iya na tu ampay tau panrita. Tadi na pa aja na pak gurong itu. Maka dia komelo ko masampaja. Pakanjaki abujuna atimu maka dia ji agagay ujame pamaseta mi po malada uharapkan. Tapi ia sangat tingkat apa mak dupa-dupa memang apa angkat tau ipaleci panapa melo. Yo lilaw mapangaja tapaga makalagan andre tau angka meto tau makoto. Di meto na kada aga ilolongo makalanya aga andre tau makadai soto na saja na ulah. Jadi angka meto namo tu tau beribadah makoto tu isure mak kada sampaja aga pala na sampaja makero aga gunana tapi yero na sapa. Mak lupa-lupa memang tu Pak. Jadi dia tu ampai dalam setiap ibadah itu angka tu pahala itarongang itu papalece tau kutu. Situ itu. Itu. Kodang kada nigi mas sampaja sunat duha 2 rakang dena isele dena to melo sele apalah haji dan umrah apalah umrah sisang nia to kusurumun dena po Allah Ta'ala. Itu duha 2 rakang. Yana tu tapi ya koppa ide na kasiasi wo na yana rumala dan harap ka kada yana tu sapatu de na to kasiasi iya ko anang ipatamay suruga melalui babu duha waliwa piriona padahal papalece yero pada mi di anak talono na masikola wali ko sepeda baru tanya ji sip sepeda situngan na pokok melo mi kole masikola ina iya lemmi hadiah supaya lawi pada mi itu papa wai dia na law kini diga hadiah itu kan aku tu kan pagar jalange palomba ko menero hadiah na ron lalu ya na tu ampai kong ke perlombaan domino na tako to hadiah na tapapanno padahal makdo jalan tu ele ngire. Jadi magai na sabab memang hadiah makomati itu ko agama jadi rupong Allah Ta'ala na talongi hadiah padahal tujuan ta kaya miro pamase siba syafaat. Pak makali nabi tadi gaga tau tama suruga na sabab amalan. Digaga kan? Na nabi tan makali sabab na mo gay di makali nabi tan mo iya. Dia tau tama suruga na sabab amalaku. Pamase na mi po Allah Ta'ala. Ni meto ko to melo mak deke ngamala o mabela. Na sabab itu to wadingi mapangewang ko surimon di ko makadaki amalata. Makali niya masampajang apa? Makali mas po Allah Ta'ala. Ni gam malik ko tapak masampajang. Tanah makan ini matau po, agak beta pikau. Ini kan makiro, ni gemalek kenri pole orang parang yang kamu sidakang. Papedale tapu. Kenro nang kamasik kiri ko. Makan nasaba ini malengak peringerap po. Ini po Allah Ta'ala manamote. Iya na tu ampai makan atau pandite. De tu gaga ibadah mu pigau kecuali po Allah Ta'ala. Yan tu nampai dia nawat dito sombo maka wani ka iya masampay tahaju. Na dito to nareko di gatap pa nalingi po Allah Ta'ala. Na patinrom niya tu bawa de na parewa iruta de to basu bupite Muhammad masyan niya. Magay nasaba itutu. Jadi yan tu ampai itu lilaw niyo ko po Allah Ta'ala. Ito ko to may matinro ilaw ko po Allah Ta'ala. Yan tu ampai tau ulama riolo yaro na paguru ki makada. Iya ko to suju masampaja pada nak barane. To suju masampaja subuh ilaw memen ni o ko po Allah Ta'ala. Supaya wad dingi ijama matu sampaja loroy. Iya ko to suju ucapak na sampaja loroy ilaw memen ni na ijama matu sampaja ngasarae. Iya na ronasa sampaja si sumpung. Iya na tunah kada sampaja tepat tu. Iya makiro. Ina roya sa sampaja tepat tu tanay ya tu de na sampaja cukup mina cenga sampaja mapat tu biasa na ya tu. Jadi ya tu na sa sampaja tepat karena memang hadisa na nabita hadisa. Kalau runtuk ko kita na len panguluta Imamul Ghazali maka dia nabita umatku adalah umat yang terbaik nasaba alena na rekonasalay si de ceng elete iloko de celeang. Yan na riasa mapasi sumpung. Makanya ko sujuk pacapurang sampai subuh atau kememan ni ati niya kememan ni tilaw meman ni untuk masam loro. Jadi sinin na Allah langata pasti menuju ke sholat.
Tuh, loki pasai kalau loki sampajang situ kan nah. Cuma to lomi pasai pak ita aja ngiloro. Ya makiro. Iya na riasan salat de na kalatu iya na tu nah kada to padita. Namo ko ka yase non rotin roku, namo ko ka galuku mate, namo ko ka dara mate, na mati itu ka sampajang. Iya na ro na masuk. Apa iya na deta niya kami memang itu wabela patu palawangan na. Maka tu bela na 5 miatu manne 10 mi manne jama sampajangi loro pasimatu na patajama bela pa di makalatuang yopo kota niya kami mangipasisumpungi makomana tu masa pasusak kaki atau kami maniati niya kami mani untuk makadade melo ka mapasusak ka sitaw pemang makaroba ki makoto namo pa boto ije vita makotoro ya ko jama-jama te pa boto da sa to boto sia minggu pe pa sita lo sirunto sia minggu pe makoto ya tu dia sa boto tamapat tu jadi mako tu ya na tu ampai sitongan na ko to melo igat tangi to gagay o kumana mi tu jadi angka tu to ijagay memat to ya makoro pade dio na sampai subuh atau kami maniati untuk sampai loro ya kenro kilo me kilo pasai me kilo galunge me kilo darah yang jelasnya menuju ke sholat apa pura ini kan ni untuk masampajang iya narona kada na mapasi sumpu waktu yaitu ampai sampajange angka niat melo mas sampajang angka niat sampajang iya ko niat na sampajange oki kata bere iya ko niat melo mas sampajang oki capak na itan makiro jadi aja tepat tu ya bela pati di mampalawangan jadi setiap langkah kaki nah sabakang hadis sama to makin nabi tenang katau puraman niat mapigau deceng nah catak ni malaikat dia pada jamai yang penting pura ni maniak nah catak ni malaikat mate ki matu tolik jalan ya ro catatange na sabak pura ini akan ni untuk melakukan ya na tu nak kada namo mate ko toliang katau pahala mulolongan makui tu nasanya sampai jat tepat tu. Iya na mega na tareka katawit na madari mega salah-salah apa tahu dito na sampajan nun rima guru napa natambay ni nasa dega aga mululong ako de misang isa na sampajang guru jolo isa na napa makadaro tu balalin ro mo dega aga mululong na rata-rata tahu bicara makito tahu dia na sampaja sapa mi poli iya na mole na dito na jamay na kuncinya itu kan ibadah itu sampai makadaka pura utaliti pak 2 hadis dan nabita makadaka demeto gaga ibadah pada sampajang itu degaga apa satu-satunya ibadah tunggal itu cuma sholat demeto na may campur ya ko to mapuasa na to manonton na dia na batal puasa tapi sampajan ni gade tanonton na batal sampajan demeto gaga tu ya komen re ite makana curita maga daga wadi sama secara langsung macurita mapoto macan neko tapi iya ko sampaja dia ne cocok iya masih kiriki mangaji na to manre akhlak mi adab mi tapi iya ko sampajang namo ang kanan re tasilyo kuisimu mualay napa mo maulangi ni apa itu ampe dia nawat di makacak lilai kau ketoma sampaja ina tu nasuri nabita bersiwa apa pura kami man redang kay sita magoro nang kanan resipolo koro na masampajan tu likajili-jili lilana kapai si magoro naruntu andre tapanamay aja yan tu isu legay ro dia minawat dia panrungan layolo na sabak magay maka dia nabita adabnya itu nasabak itu tahu masampajangi tahu syuloh puang Allah Ta'ala makanya itu dikesamping ya tahu na tu ampai dia nawat dingileto yolo na tahu masampajangi ni nawat di maka dia nabi bikin ang kapapitiran na labirang itat tungo kiasi na awara api neraka jahannam arwah pulo na tahu na iya leto yolo na pasampajangi jijang bikin ang istilahnya wat dingi papite ilabirang itat tungok ko yase na ranaraka jahannam 20 na taon na iya polo yolo na taon masampajangi cicak itu bahaya na jadi maraji-raji to megaya tu agaga pak yang nggak biasa mi pada mi tu tudangi batu kiburu wah bahaya tu ya tu pak makin nabita bikin lewat dingi papite kok mulai birang itu dangi awara malu dua macolo wajujum mulolongo limunan repi na iya tudangi tu mesa itu bahayanya
Ini maka apa yang tahu kalau ki buruk tapayar non itu dah macurita. Itu. Jadi nah iya kok aturan agama itu Pak Sitongan. Nah, kalau dalam fikih ko baca ko kita itu iya tuh tahu matebe mesti tuh lihat curi mi. Tuh lihat curi mi tuh tahu matebe. Namo tu yah kade to nawat dia ya se mematoi apa imam mematoi itu tahu matebe Sitongan lah. Makanya itu ko to masam pajat tomate yolo na imangin nonroy. Gitu kan. Kin rimon ro tomate ko ya sampajangan. Yolo na imang itu. Iya na tu ampai kok mengiringi jenazah pala yolo itu matebe na pemonri na monroy aja to si tala yolongi maka dala yolo memang na tanya mengiringi sana ya tu ku yolo na tonroy ina tu ampai maka da palaba ina pemonri monrin na usahakan ina to yolo kecuali supir di ambulans dia metono dingi monri Pak onro na to ha. Kemudian aja mutuda ko kiki buru dena tama calori na kalabong ito matebe. Tuli yolo me matito. Iya ko tola to kiburu na de panipatama ko kalabong itatongi. Iya. Itu ampai jaji pi kalabong na pay bawa to matebe. Makiro. Itu bihurmatil janazah itu. Apa iya makokoe istilahnya agama tak nasuro ki maka da kotoloki buru aja nami gabasa dapura ya juleka iya mi koki kampo tamarajing Pak Dena na tolatu ko din tuma juleka Pak Dena taratoro ye Dena taratoro itu yo koki buru malampu me maka manyamang yana ruya madari ka manawana maka da magiro na dega gatau maki buah ki buru bela siddi makanja lempuna aja nampak iya jero pasian ite to limelona si depe maka dak pasi depe kak yanu tulu kun panon itu liwa kak kacili kamu pakoro iya angka lalu to napa si topo iya ang kepatua itu biasa nabahas menjadi sulama tapi wita dena putuskan maka dena tetap dena palabai maka dawat diga lemak tato tawe iya betul ngan nalai goro manina paya pacokan no nasaba macipi tanah ya tu di okorapang manyamang nasaba ang kamu pa iya ko kuyu pandangan kana 10 juta lebih onra palamungan ngicidi ya ko ku Jakarta ka dapi 20 juta nasaba de gaga tanah pa iya ko Jawa tu pa kiburu Jawa kiburu na yu pandang ang biasa kalau ang kana goro ko tu jaji nilapa jadi kia memang ni nampai tongkok aja nanti mai we jadi memang kalau bogi kong kata mati dia nak tajam apa pura kia memang ni nak mata aja betul kan nak yo pui dia ko mai macai pa kampung na sanil laudo kan nikmati we padahal dia jero ka hubungan na ko to melo dia na to matanga suruh memang dipakai kalau bogi kia 10 goro ko tu apa na tongkok kada taron yo ko tu dia na sila ada mata jang kata mati pura dia langsung ni bawa dia nak kada napai kia kalau bona dia pernah selesai yo poko pura memang ni nak kia ko jupanda tu kata kia memang ko jawang kata kia memang pura kia memang itu tinggal na tambay manicet de makrami tambay lu nami tambay cek de lon nama ko manilo tapi aku idi liwat China ya tu lagi ulerang mega papangewangi te ko masigi makibua na surongi ulerang dio automate de na tilo masigi itu ko kata mate apa ya ko na bawel yo lo nasakannya tu nasa milau doang melo yo rima di maka to mega to bicara na taulino makalele gitu din apa kalalo ko nale pangupui wagi imang itu wujuh yo manasa milau ni tomate imang milau ni wujuh padahal tannya wujuh betul kan na yero wajah itu bicara lagi itu ko to din apa ya tu makai kama kokoe. Sini na teman-teman apa Allah Subhanahu wa taala hadir. Makanya iya ko agama ka dua jalur na to, angka syafaat angka pamase. Iya na tu ampai ibadah na bagi dua to pong Allah taala, angka wajib, angka sunnah. Tak bagi dua tu, tak bagi dua mana tu? Wajib isakka pasidakai na sunnana. Sampaja wajib engka to sampaja sunnana. Haji wajib engka umrah sunnana. Tak bagi tu puasa engkau wajib engkau sunnah puasa sunnah magi na tak bagi dua nah sebab memang yang sunnah itu lari ke syafaat iya ro wajib pamase jadi aja lalu tataja pahala maka masam pajaloro ki makwa palana dia tu gak kena rampe
makadami nigi tahu angka jenet na kubolana na lalo masigi mak berejama lolongangi apalang haji. Jadi ya komeki lolongang apalang haji ciceng dia tahu Makkah apalan na talolongang okui bolata mak jenet na palom masigi. Berejama ibangun atau pa istana ya tahu. Angka bolana ko suruga makanja. Pa itu boleh ko suruga magampamu yaki buaya ni baca kulo Allah ka 10 ko ile yang kana bolata. Iya. Namun dia nalo masam peja subuh na baca kulo Allah ka 10 tetang ka bolana dia mina tamah. Yaki buara kan nabi tak janji bi. Hadis serba. Maka siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi maka Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Nah, makiro. Dena kada nabi tetami suruga maka kami ibangungan ibolo ku suruga ya ko dena sampaja na baca kulo Allah ka bolana de to na tama ini kan makiro ini tu ampai maka gampang kulo Allah ka 10 na maka pak dia na ya ko rewa kilo bolata teta dapi bolata na latu na ka 10 apalagi ko tabala kulo Allah dalam sawang lamili walamilo oh cinampa dena kan na 5 menit tu dan na selesai itu ko istana di dalam surga tapi kacapak na miaro. Dia pernah curiti ala langangi, pacalangi lala kubur. Yan tu ampai na suri nabi baca suratul mulk, tabarakah. Nah sebab itu tabarakah patulung. Maka dia nabi surah al-munjiah. Yang sangi al-munjiah parisai dari asap kubur. Jadi kau ciakin akan na pacalah kubur. Salah satunya suratul mulk. Angka ko kita itu walupesan nero kita. Itu kitab hikayat. Angka paboto tapi aja tali dasar paboto na angka paboto ina iya na rewa lau bolana dia na tinro ko dia na baca tabarakah tapi paboto ya iya na rewa pole botoran na baca tabarakah napa matinro mak jenne ina baca tabarakah ina wani na amal kangiro sisan na mate angkai malaikat melo calai mangaru ya suratul mulk nasa ngaja mo chalay nang kakailalang. Nasa na tapaboto ito nasa chocho ni tapi ang kaka. Iya naro na malasaulu malaka nasa piko ni pala. Maka de suratul mulk iya ko mo chalay taro na aja na patama kakilala na surah Quran. Iya naro ni poda po Allah Taala maka lami ka je chalay nang ka suratul mulk ilalang ya maka de po Allah Taala aja na mo chalay. Iya tuh ko bab awal di Sunan Abu Daud. Pangka kita kembali itu Sunan Abu Daud di bab awal itu angka meto nabi angka sahabat matinro yoku ya se na tanay nala iya tu lapi-lapi untana makaray pala na unta na liuri na sading yang katau mangaji pulok ko tanay. Iyo puy di kapa makadami se ta ko makiro liu yoku ya se na kasi na nang kalinga ang kasada pule lalang. Pemakat dek lari lo ko nabita nasa angka tahu mengaju ko tanah ilalang lawi nabita nasa na baca suratul mulk di masa nabi itu di Sunan Abu Daud ini jadi itu suratul mulk perisai bentuk patulung jadi ya rota baca bahkan nang kana rambe to pandrita pa hakiki itu maka nigi baca suratul mulk na pandanungangi denan reitana watak kalena namo tanay dito na milo solangi watak kalina tetu baceng suratul mulk itu parisai itu jadi itu ampai pak tamal kan namun ya mirugan rusuk ya rasa syafaat Al-Qur'an iya. Tapi aja to sia ditacuri maka da paboto iya na maka taruh di boto ko na baca suratul mulk salama ni dena ko dena ya ro batungan nakabatulah mi ro tayro angka artinya ini surah bisa menyelamatkan iya. Jadi syafaat itu ita gangkulya ngi aja tasalayaro ipalai di macocoy kaci di menita aja to yo pidi maloloy ka dua mo pa ko de to mate malolo to mate mato yo pidi matoy kenri melolo de da mungkin mate malolo cici di menita aja pasadia leve na sama mate tu tahu pa mate ya nanti ampai tu uwa palabangang wani moro cermangi ko masjid raya makada iya ko de tulle papasilen na ramanang 5 waktu sampajang ko masigi ci di sampajang aja tasalaiwi sampaja subuh ya ko de patulle lo mak berjamaah loro de patulle lo mak berjamaah asara sampaja subuh tak gangkulengan kita lo masigi mak berjamaah nah sabab maka de nabi tani gini gitu mas sampaja berjamaah subuh di masigi
Padai ko moto isi wani bujur maka siwir yolo na pong Allah Ta'ala. Tu baraka na sampaja subuh itu. Nama rajim ni mato subuh je Pak. Maka rajim. Pak emang ya tu nak kada guruta Prof Buya Hamka. Ya komelo komita salang ya komalapa ita we. Ya komita tau matapa lau ko masigi ko subuh. Ya, Pak itu ko malapa ita bung kamano. Namu maka raja sadana tu kata bere tapi dia nak puasa. Kemana sila po ko tu mak baju baru maka dia letu dah tapi dia letu puasa nah itu kemana Pak makan itu misalnya iya kome ko sapa atau mata Pak elon masih ko subuh dia nang kata usogi masam paja subuh isa kampung itu jadi salah satu itu nak kada nabita memang pahalana sampai jas subuh itu bere jamak di masjid pada komoto ke siwani ibadah satu malam jiko dia tu le moto mas sampai jas tahajud eloni mak bere jamak subuh angkana tu talolong pahalanya iya itu pentingnya itu sholat subuh tapi ya nak makan dia itu nama gampang apalagi kau tulip tajangin pada ye aja tersalai masjid gangkat tatean na liwat 2 menit makoko menapa ki mas sampai jas sunat suruh sampai jas sunat isra 2 rakaat ya le pangupu wa duha si bawa alam nasrah maka dai nabita pada kolawi umrah si bawa ya akatelu tamah sempurna iya cicamnya lo umrah tawe pa 32 juta ikali talu ni gare iya kene tau ki okutiolo na masigi maka ni gini lo mas sampai jas subuh dia na sale masigi la tu tatean na liwa 5 menit ya lingi dia sira pulo na 5 juta na dia ganon ribu imam gapan no tate 2 mo pinabakka itu jadi karena pahala jadi meto tu napita pahala itu baraka na itu kong kelolong kolino iya ko sorimon ritarongang ina tu ampai tau matewe la kuburu kene angkalalan na rewa cik di banilau memi rewa masidakah ina tu ampai aja tamaseke masidakah aja pa itu tanayang itu apa umurmu agamu goreng yang kedua waramparammu kinri pole muala peko batemu pole yang ni kau belanjakan untuk apa itu orang perangnya 2 tu yaku tanam Pak dini aku tanam makan agamu goreng yaku tanam tu kenroi pole muala agamu goreng na angkat tu orang param makanja pole na masalah capak na kigayasan halala magalu tapi dia na pasu isakana icala itu angkat tahu makanja capak na tapi majau luna kigayasan asile abotoran dan rekam Mekah tatai masalah jadi aja takana wah makanja ya mereka makade 2 pakutan anak kenroi pole agamu goreng nih jadi aja takana makanja nendreka ni umrah nendreka aga polena ya titana yang ijolo ya ko masalah polene pape memang nih dena ni tarima lomon itu iya ko makanja yolo na nama jaca pak ni pape toki jadi ya tu rajina waram parang itana kenroi pole agamu goreng nih ini nana yang makoko apa ada nana mana sesesa orang parangi boleh kenru ya tu dia meniro capak na kita ulawa si lonjo tapi dia nasu sakana amai gai tapi dia tu gagak korapang dia gagak mangkang hati-hati ke jadi ro itu tanah yang imatu iya tes sangia tu selama ni kotulai tapi pak disangangi ijagaiwi maka data paresa ya ro kapole na waram parako ko ako ugorangi ina tu nakala to pandita ya kong kapole mu ya sewe tapapasume man ni 2,5% tanya aja itu sakka sitongan ilati mi maka majasakka supaya angke pertanggungjawabkan maka pura memang ni wasidakang yang tu kong kebajujumu meli baju baru meli nah halala mo di tapapaki masam paja sija nah sama itu tanayangi meli ko waju kinri poledina aga mo goreng tapaka pura pakai masam paja selesai maki itu sitongan apa oto tapapaki lo masigi gitu motoro ipake lo masigi makom itu usahakan ina tapang kagunana yan tutong motot tariolo ya ko dupai ase de na melo ko anak ko nanri ko de na pura mandre si baru bahkan mak geremano dia dah pernah baca imang letat di mana aja jok gese dia pernah baca tahu minta makan agak mau goreng ni kan makiro dan ini semua diamalkan para ulama-ulama kita saya kira ia nau pangolongan Bapak Ibu sekalian
memagi-magi na pabarakai po Allah Ta'ala. Jadi ya dua ita jaga ya tasapa ipamasin po Allah Ta'ala tasapati syafaat na nabita. Ya ko denulo ko nabita o ko syafaat na korangi. Tausaha kangin ang kasura tuli baca. Tomas sampajan ang kasura ipuji alin na rotagan rusu. Kukulu Allahu minta jamuya to na materu. Kuya miro tapala ya pokoknya nasabang ya kung kasura ipuji si bawa itu mato. Namoto tau situ datu dangang itu tulis si bawa situ datu dangang ngokolino. Ya to mato na si bawa ngoko surimonri. Jadi aku tuliloki mak berejama mako si bama namok itu mato. Si bawa ki. Makanya bersamalah orang-orang yang mulia, bersamalah orang-orang yang beriman. Nasabang mang ipasilapo mato ki si itu Pak Boto mato si bama tu ya tu. Si bama tu ya tau gimpe si bama tu ya tu padangkang itu 5 curita dangkang itu si bama tu ya tu. Karena dia akan bersama dengan orang yang dia sukai, dia cintai. Ya tu apa yang makanya ko nabita tapo si bawa nabita ya ko korang ya na tu taon kaya le korang o kilala. Ya le korang makina sebab dia selalu bersama Al-Qur'an. Ya jaja tawano paturan maka da angka mana motu lalan na alete salamaka ngidi menira maka da syafaat Al-Qur'an, syafaat wija-wija, syafaat Nabi Muhammad SAW, banyak salawat ipegai. Yang penting makasilan itu syukur na. Cuma komelo ki sampai kada kega makanja eta pasangkan ni maka do ya ko maki wattu pada ya wattu masikiri wattu mangkalinga carama pure matu masampaja sunnaki. Ya ko ele masampaja sunat duha. Jadi kamu tu ibadah-ibadah makoro bisa dikerjakan. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.